dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany anaranao io fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany noho ny zavatra misy amin'ny Toliara amin'ny raharany bazy zay nirehetraretina sy resahana fa misy tombotsoa lehibe ao anatin'le bazy gagy izahay fa fisamborana misy fa tsy le tombotsoa resahana zany zavatra mifanohatra zany a lazaina fa misy tombotsoa nefa fisamborana no atao ka tsy haiko hoe ino ao anatin'le fisamborana le tombotsoa ka izahay androany aloha dia miteny voalohany manameloka tanteraka izahay ny fisamborana any Andriamatoa Kolonely Fanampera. Faharoa mitaky izahay ny amohana azy tsy misy fepetra satria ray aman-dreny nay ny Fanampera ka tsy mendriky ary tsy tombotsoa atsika ary tsy ampilamina antsika koa ny zavatra tahaka an'izao ka raha hitady an'izany filaminana izany tsika dia miteny izahay avoahinareo ny Fanampera raha sanatiava ladiny lely ka iziriziry amin'ny hevitra ianareo ka tsy hamoaka ny Kolonely Fanampera tomponantoka nareo amin'izay hevitrareo zay fa izahay tsy tomponantoka amin'izay fa izahay kosa manana zavatra ao atao ary tsy maintsy hanao satria tafahoatra loatra ny jadona tianareo apetraka eto amin'ity fireneny ity tafahoatra loatra ny tena fanaovanareo fivarotana tanindrazana eto amin'ity fireneny ity fa tsy misy olana ikan'izany fivarotana tanindrazana nanajadona tiana atao eto amin'ity fireneny ity zany efa ny adivan'ny razanay tamin'ny fanjanahan-tany izany jadona sy ny fivarotana na fanjanahany zany tanindrazana zany efa niady reo razanay tamin'izany ka androaninareo zany dia mbola hamerina an'izany eto Madagasikara tsisy olana ikan'izany eto ao anatin'izany no iantsonay ireto ny zanaky Toliara aloha manerana an'izao tontolo zao tonga ao amintsika Toliara ao ny zava-doza ko miantso ny zanaky Toliara rehetra manerana an'izao tontolo zao hiray fo hiray saina hiara hitaditsika ny fanafahana na famotsorana any Kolonely Fanampera raha sanatiavina hoa ka mieritreritra any hanao bontolo lava teny ny fitondram-panjakana ny dia isy valiny zay ary zay afafy any mijinjaina ka rehefa mamafy an'izay ianareo dia azagaga raha mijinjan'izay koa fa zay afafinareo ihany mety ho jinjainareo. Faharoa miantso an'ireo zay mieritreritra sy milaza azy fa mpiaro ny tontolo iainana io le izy arahantsika mahita fa era protege io aranobe io ka aiay aby nareo milaza azy fa zahay miaro tontolo iainana fa tsy tontolo iainana tsono fa le fiainan'le olona mihitsy voakitiky sy voasamotra amin'izao fotoana zao ka mitsangana ianareo raha mba tena marina zany fiarovana tontolo iainana zany na eto an-tanindrazana na anivelany ka mbola misy zany fiarovana tontolo iainana zany dia mijoro koa ianareo ho hitanay ho namanay. Ny fahatelo miantso ny ray aman-dreny rehetra mpanao politika izahay zanaky Toliara indrindra fa amampanao politika anay koa tanindrazana ty resahana ty ry namana mpanao politika ary ny tanindrazana atsika rehetra tsy amin'ny Toliara ihany no misy fivarotana tanindrazana fa na eto Meritsoatosika na avaratra ny Diego na manodidina ny Madagasikara rehetra na eto Antananarivo azy mandeha be loatra ty fivarotana tanindrazana ity andro ny 29 mars tsy ho ela ny adivan'ny razantsika tamin'izany fotoana zany ny tsy halafo ny Madagasikara ny tsy hahatonga zany Madagasikara sara tany lavatra
ka oekeko ve oekenao ve oekentsika ve Madagasikara ho lasa zanatany indray amin'ity 2027 ko miantso anareo izy miantso ny mpitandro ny filamina mbola misy tsara fanahy ao mbola misy natao any tanindrazana ao zay rehetra mbola mieritreritra ka ty tanindrazana aminareo mpitandro filaminana azafady le tokoko mijoroy anareo fa tafahoatra loatra lay jakona atao eto amin'ny tandrazantsika ty tafahoatra loatra tsy mbola nahita jakona ohatran'izao natany fanjanahantany agnaminy mbola sisy zavatra ohatran'izany fa tafahoatra loatra dia zavatra mitrangy eto amin'ny firenentsika ty ataon'ny tompotondra reto mijoroy anareo ho any tandrazana ary miantso ny vahoaka malagasy tsy vaky ho na aiza toerana misy anao na aiza toerana misy anao manome toky anareo izahay fa hanao hetsika lehibe izahay ary ho ataonay eto Antananarivo raha mbola tsy hevitra amin'izao zavatra ataon'izao ny fitondram-panjakana miantsy ny vahoaka malagasy moa nareo io ary manontany ny vahoaka malagasy nareo ary mitady ny vahoaka malagasy nareo dia ahitaka ny malagasy amin'izay ianareo amin'ny tena mitoratra ty fa tsy ho avelan'ny olona ary tsy jalona fotsiny amin'izao ny olona ka ataonareo zay anovanareo an'ity tanindrazana ty marina fa isaky izay misy olona miteny dia ho samoronareo misy olona miteny dia ho rahonanareo misy olona miteny dia ho vononareo fa izahay dia manaiky ho faty ho an'ny tanindrazanay na inona hery mpamoretana hoentinareo hamono anay mianakavy dia manaiky ho faty izahay ho an'ny tanindrazanay fa aza atao ohatran'io kosa aza atao ohatran'io mba manana taranaka ihany nareo eto amin'ny tanindrazana ity mba mieritreritra ny mety ho soa ihany fa aza dimy fa tsy mitomponantoka isika eto amin'ity tantara ty la colonel Fanampera amin'ny hagadra misy azy io ao misy raha mahazo azy na maty na marary mafy na maratsy na ino ka mihevitsy nareo hoe tamitsy eo momba ny colonel Fanampera diso hevitsy nareo satria la sanatria maty colonel Fanampera amin'ny raha ataonareo io afaky vola raiky fa mimpoly manakory fimpoliana zaho etoa nafinja ny amiko aby ze kila raha nisy tamin'ny tao et le pire amin'ny raha zay ho anareo c'est que iny nafinja ny amiko ny tomo injato ny raha hitanareo amin'ny colonel Fanampera ny misy amiko etoy aby anara amiko etoy feo ko zao la janjininao soa feo ny colonel Fanampera ty fanenina idéologie fomba fisaina fitiava-tanindraza patriotisme ny azoko iaby zao baka amin'ny colonel Fanampera ka anovinareo zay tianareo amin'ny colonel Fanampera fa nareo manao ty vatanareo mahitsy mare anovinareo ty raha tianareo atao amin'ny colonel Fanampera fa colonel Fanampera tsy lasa ary mbo hampiako amitoy folara toy fa amiko misy antony matoa folara toy ambo fahavelon'ny colonel Fanampera fa amiko etoa toy folara mena nahaizan'ny colonel Fanampera io nampandesiny ahy toy vy tomboky tana matetiky fandesin'ny colonel Fanampera nampandesiny ahy ka toy aby re zao ka nareo manao zao hoe hataonareo zay raha tianareo hatao amin'ny colonel Fanampera vahininareo aho atoy atomboko baka amin'ny olo baka Toliara ao reo miaraka amin'ny fitondra baka Toliara ao reo zao avao volaniko anareo koa raha laha zaho fa manomboky tsirenareo amin'ny Facebook etoa de fa lomaisa miala baka Toliara ao sanjana fa mety fambaliky tranonareo ao ary tsy hengako ary etoa ataoko hoe tsy henganay satria nivolaniko teo hoe colonel Fanampera tsy raha babako zao raiky avao fa noho ny raha nivitany colonel Fanampera mivahoaky ny Toliara colonel Fanampera
babany Toliara. Ka lafa zaho tsy renao sasy mambanao publication Facebook atoa defa lomaisa ka mipetraka Toliara eo satria ny mission ko henany zao hampiala anareo baka Toliara sady tsy mendrika anareo mipetraka amin'ny Toliara olo ta hanandevo antsika olo ta hanjanaky antsika zay ro nipitihanareo satria zay hoe ro nieritreretinareo afahanareo mahazo fahefa mahazo voninahitsy mahazo jala mahazo seza ka io seza ipetrahanareo enteonareo soa io enteonareo soa io fa laha misy raha mahazo an'ny colonel Fanampera tiarovo fa farany hahitanareo an'io seza nareo io jala anaty posonareo no anaty poketranareo isaonareo soa fa tsy ho hitanareo sasy io laha vo misy raha mahazo an'ny colonel Fanampera tsy ho hitanareo sasy io aoka hazava soa ty resaky etoa fa tsy misy hijanjinako any atao hoe zahay any koa tsy niafaky nihetsiky satria zahay laha tsy misy an'izay sasy henany zao amy lera ivolanako henany zao fa tsy misy halino sasy zay fa la guerre tsy henany zao aminareo pitondra pisolelaky fitondra Toliara olo nanao kabary aby nanao video teo iaby regny fa tsy misy famela helo zao henany zao ka ihinareo la guerre toy ho avy la guerre toy ataonareo fikitihanareo an'ny colonel Fanampera ro hampijano na hampiseho hoe matanjaky nareo hampiseho hoe manampahefa nareo atoloko anareo ino fahefa zao ampoliko mbeningeny fa fahefa o any vahoaky amy laha resaky Toliara i fahefa any vahoaky ny Toliara or nefa vahoaky ny Toliara ro ngajranareo vahoaky ny Toliara ne ro ngajranareo ka ia mare nareo anakilahy nareo ajambo tafara ro hampigaja ny babanareo ino mare hapoia mahazo anareo zao ka io hapoia mahazo anareo hoe fa tsy misy solution io ka zay avao volaniko anovo misy raha mahazo an'ny colonel Fanampera anovo misy raha mahazo an'ny babanay io vahininareo zahay ho vahininareo zahay alinareo moa mbo tsy de tafihy loatsy nareo satria longo tsy de tafihy loatsy nareo satria raha lahy tsy de tafihy loatsy nareo satria tsika samitsinga baka Toliara fa nitaperinareo teo ny titre mahanaky Toliara nareo en tout cas nitaperinay ty titre mahanaky Toliara nareo enteo soa aho zaho manambara nareo fa hatomboko baka aminareo ty famaliako ty raha nahazo an'ny colonel Fanampera anjarinareo ty mitingy ty endriky hamaliako azy la vonoanareo i dikan'izay mitingininareo koa zay option zay laha misy raha mahafery azy maharatsy azy dikan'izay mitingininareo koa zay option zay fa ny fifankahitatsika hoporofoko aminao fa zy olo Antananarivo ao ataonareo iso lelahinareo ty foriny Antananarivo ao reo hoporofoko aminao fa amy lera ifankahitatsika zay tsy hiaro anao reo alefa ketrehinareo mare problème zao tombotsoanareo avao ro hainareo ka ho hitanao nareo moa nanao hoe raha toetsy ho tambitsy io hamaray nareo laha timpaha io ia niaraky nanao propaganda amin'ny Andry Rajoelina zao tsy hanoana anara satria tsy fombako ty manoana anarin'olobe ia nanao propaganda miaraky anareo voatimpaka ambava fo tsy hita ndrady ny trasy ny henany zao tsy hita samby nanao phrase manahaky ataonareo koa makasitraky président samby nanao any phrase ataonareo mbo hita koa président zao la hiaro anareo mbo hita koa laha misy olo raiky Toliara ao hiaro anareo
alefaso moa ampoloko ndraiky folara toy fa amiko etoy mazava lako mare fisanareo azy io ka nareo ro hanombohako azy tsy no hieritseritsy nareo hoe azy raiky zalay baka Tananarivo ao mihehy mahitaka anareo manao makasitraky io fa tia mila jala kelikely ka ameo re tia koa tsy pazo kely any lesy reo de mangina de roatra miseho amilay de tonga de apelao amy toerana fotsiny reo nge toerana ny tena manahirana andreo toerana 4 vehivavy sy ny tariny ka ho hitanareo soa anovy misy raha mahazo ny Colonel Fanampera avao njahiry ndraiky etoa zao mitolika ny vahoaky ny toliara koa io babatsika ao tsy haitsika tany nasiandrozy azy tsy haitsika ny raha nataondrozy azy tsy haitsika ny raha eritreretindrozy hatao azy fa na ino hataondrozy amy raha zay nampilirindrozy antay ao babatsika tiva babatsika miaro antsika babatsika tsy milay manahaky ty sasany fa nitsanga hiarova ty tombotsoa atsika zisky farany fa niretreta ny Colonel Fanampera zao niazo natao tsy nanohy anio fa nipetraky nisotsoronono moramora fa tsy mety afaky anainy ao ny fitiavantsika ny fitiavany gn'anaky ny fitiavany anabaviny ny fitiava ny zafiny ny fitiavany taranaky mandimby zay mbo tsy teraky io babatsika ao henany asakasakytsika ny hanao na tsy hanao raha mba hampafantara hoe tsy mety io raha natao any babantsika io tsy mety zaho oka zava so ny resaky ny raha miseho amy Colonel Fanampera nanzao fa niomanako liany faela fa nipare zaho ary laha amy fotoa hiaviany zao raha miseho henany zao fa haiko koa hoe ia ty ho kapohiko ia ty hampianariko hoe manakory mitsanga amy fahamarina zao ka tsy haiko nareo mpitondra baka tiliaro laha nivonona koa amy ty fiaviako en tout cas vireo maro manodidina nareo dy zandaro ka ampiala teo mihintsy ary mivavaky aminareo ho anareo aho mba hidrano amin'io placenareo jusky hiaviako mivavaky aho mba hidrano amy placenareo jusky hiaviako nefa mino fa tsy ho avy eo raha zay tsy haiko i aminareo no hiala aloha na ry Rajoely na ry Ntsay na ry General Bomba ho an'ny gendarme zay sa nareo ho timpaha malakilaky hasara hetotsy lafa miharaty raha toy ka manantenao fa vonona koa satria zao fa nivonona liany fa ela hoe raha ataony nahoda io toy hiafara amy toy fa nivonona aho liany fa ela ka manantena koa zao fa vonona nareo amy ty fiaviako any en tout cas ka atao hoe amy fiaviako any fa amy fipoliany folaramena atoliara fa la folaramena toy mipoly atoliara ao tsy asiako fialatsiny sasy matia fa samby miassume henany zao ny action atao manao anareo manaraky lalàna hoe nareo zay ny raha io tsy fôtinay sa hanao an'izao hoe mifazafady koe fa zahainiko hoe natao tsy nana raha fa la zay koa nivo nihetsiky teo babanareo koa io ino tahotsinareo amin'ny olo tsy haiko mpitondra baka Tananarivo an'izao ino mare fitiavanareo ajala ino mare fitiavanareo voninay tsy fahefa ka afoezanareo manenga babanareo ho gajan'olo fa hatany hity avao olo tahivarotsy tanitsika toy olo nareo miaraka amy fitondra miaraka amy Mamoravatomanga hamaray Mamoravatomanga la ohatsy ka business betso koa ho hitany hoe mety halany koa ty betsotsika lafa mivarotsy anakampelatsika reo andafy any koa ty hitany business asa fahamahazo drala horopadropahany kiraikiray koa ty anakampelatsika
ka nareo no eo reky tsy hapoia iny hagahainao koa raha lahy hainareo raha lahy lafa mamboly tsy maintsy kapakapa mauvaise herbe re nareo mauvaise herbe zay noy nareo mauvaise herbe enteo soa aho fa io volaniko zay lafa zao vitanao fa ela tsy manao publication am Facebook etoa lefa onjony fianakavianao onjony zay entaleonao miala baka toliary eo zay avao miala baka toliary eo fa hanahira ty fimpoliako any hanahira samy mahay antsika baba ray aman-dreny mamolava aza mbo ataon'zao hoe aha ndre i adala enkeny avao longony enke avao satria longo olo manamboninahitsy ny raha nataony amy toliara eo tsy nisy hafa ankoatsy ny horehareha amy toliara tsy misy olo masaky manona anarany kolonely fanampera zao ka hivola azy amy raha hafa latsy groupe nareo reo mandiniky moa nareo maro nareo na hoe tsy maro zahay ro maro ty olo mpanoana ny kolonely fanampera ro maro ao babanareo vonoa novo martira fa nareo ro mangily jala zao mare nareo ro mangily place zao mare ao fa olo mijaly noho ny fihetsiky ataonareo noho ny fisolelaha ataonareo nareo tiarovo soa fa kila raha iaby misy viliny androany nareo nampipoaky la gera androany nareo nanjehitsy afo pare nareo homay fa tsy raha jeu vidéo raha toy ka hoe lafa maty anatin'ny jeu vidéo inao ka ampoly ndraiky jeu iny toy tsy mipoly tsy hay ampoly toy etoa tsy misy famela heloko zao tsy nombo handiniko hoe azafady koa fa ho zao ampolipoliko mbenimbeny tsy misy famela heloko zao sasy trop nataony fitonja fa fitonja tsy ho niafaky nanao raha ataon'io la tsy nisy anareo gnanga la tsy nisy anareo poiny ka halino zay ka ino ma ty anisy io sady anareo koa fa zaho fa manisy tia rambeso basinareo fa zaho fa manday tia na ino miseho amy kolonely fanampera ka halino fa impolony zay ty hazo anareo ndao lasa toy hafatsiko farany ho anireo mahay any kolonely fanampera ho hafatsiko farany ho anireo pankafy any kolonely fanampera erany Madagasikara lera tokony hetsehatsika zao tsy possible tsika tsy hetsiky na baka Diego io na baka Mazenga io na baka Tamatavy io na baka Fianarantsoa io indrindraindrindra tsika baka Toliara tsy possible sasy tsika henanjao tsy hetsiky amizao fihetsiky mamoafady ataondro zao tsy fanao mihintsy zany hoe olobe iandre ino position misy anao amin'io fitondrana io olobe avao fa matoa fa ny halininao ty maha olobe ty olobe satria nihevitsy eo hoe mana fahefazo henanjao miaraka amy fitondra zao henanjao boboin'olo etoa jala boboin'olo etoa roboky boboin'olo etoa ino matahotsy kainkenitsika sasy zay zao koa rahalahy hoavy aho niomana nareo hoavy aho aleo tapeliko eto vidéo toy taoko fa mazava amitsika iaby zay fa zaho henanjao manao anzao hoe ilandrozy afo zao hoavy amindrozy afo zao ilandrozy lagera zao hoavy amindrozy lagera zao enteonareo so seza ipetrahanareo
enteonareo soa jala anana azonareo henany eo. Enteonareo soa olo iankinanareo amin'ny fipetrahanareo amin'ny sezy eo. Fa ty lambim-poronareo ho fisahiko. Ho pisahiko ty lambim-poronareo hipetrahanareo amin'ny sezy eo. Enteo soa. Enteo soa. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao ireo fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Mas Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany?